noa say ye ka say no candidates maku 22 and avai for 2024 presidential race no 22 aduonum yenu presidential no enti ECG omu nyina tuma ye be hunu ni 22 enti na to say pamphlet ye be bie ye de pimbom enti ye be bie o hwehwe hana no wa hu de oba to na no bie page 2 akọ page 3 sa ABC da Ghana ha 22 so after EC be share nkrat no de ba ni mu a say disqualification bi a madia na 22 ni nyina ekọ na obi bi sase na 22 yi de ye hwan ne hwan ya ene ye sije yi wasum na mebubo ni nyina ma ho o mebobo pa na me say media ni wo ma ene yi wasum key candidates ene omo parties no Dr. Mahmoud Bawumia MPP or then the vice president or the vice president no and John Dramani Mahama NDC Kofi Akpalu LPG Liberal Party of Ghana yes no I just saw Someha Sanity Christian Kwabena Andrews Ghana Union Party GUM no more also the also like almost slogan okay Dr. Hassan Ayariga All People's Congress APC Alaji Mohammed Frimpong National Democratic Party NDP NDP Nana Kuredu NDP one more office yeah say no yeah parties na twa ho ahia o say NDP wo yeah New Town Junction traffic light here and PMP so ha ya assembly watch People's National Party Janet Nabla she omo wo yeti he ya mo hu e na party bembio so MPP NDP NDP dey ya kan NDP NDC dey say NDP na Alhaji din wo ho no NDP Alhaji no ye general secretary o I say so na ye flag bearer and to say Alhaji Mohammed Frimpong na ye flag bearer Edema party no say your former first lady na Akunda Jima Rollins na take party no ma me akua don kwa nye no Ghana Freedom Party GFP ono so akwafa ne de wo de ne oh wow ayo also GFP Ghana Freedom Party no na me so kwa santeman tab 2020 election or your constituency organizer Edema akua don say ya me so call Ashanti Regional 2020 yes unim sakwa no ko GFP nya vote to NDP unim statistics no ma me akwa no ko GFP onya che NDP Ashanti Region strategy ya de ba no and also be for running mate strategy ya menim ma me akwa no ko ya de ba eja wom na nana akosia Frimpong Sapon kuma okay Convention People's Party CPP Amanyoko no ono na ye flag bearer I see Bernard Mona People's National Convention PNC Dr. Daniel Augustus Latte Great Consolidated Popular Party Domestication GCPP yes independent candidate no and no Nanye you was sumnetie yenko Nana Kwame Bediako yenko Samuel Apia Dankwa yenko Samuel Apia Dankwa ono ye Samuel Apia Dankwa nya okay ode meba George Chumbema Kofi Cranton Alan Chemantin once a member of the MPP one also quite independent Krata no trace and the oh no one fan kan sa na o say order number 5 ewo ha o say Alan Chemantin once a member of the MPP Chemantin runs independently after resigning from the ruling party. Anu one fan kan na but kan was kan ne hunu ba bi ofi Desmond Abrefa Nana Stevens Elder Pop Peko yeah AP James Kwasiopon John Pikpi in fact my home candidate no only there here John Pikpi unim no o say wa huni da John ono ne make independent see this year na kasa no CJ ehun hia se menim Pikpi ansa na matoba ma no eti de hia se ECD yewura John Pikpi picture ebeto abato nwoma no so me pato yewura John Pikpi utie mi a
mami hu me bacho uhu na obehu no CJ mami ne me flag bearer nkasa be me na me pacho hwehwe machi akwan ukọ Facebook a abena opoko ahwene fa picture ne to mami me be campaign enti yewura John Kpikpi ewo ha na Dr. Sam Ankra wonu aso wa ha na no mo ko mask hu yi no ne ayi fo ko mask hu a they say we si wonu na ye de mask no we si wonu so na ye mask na kwa mbedi akon waje mask asese na yewura Sam Ankra so kita mask onu so use mask na I see na Janet Asana Nabla na make us more yente PMP People's National Party and also ewa ha na sergeant okay kan nyina bomu dia omo chese late submissions any unfiled nominations no so no isi aka ho asem no for now there these are your presidential race candidates omo nyina no why nyam kan na kwa mebedi akono say isi no ono ntro cheda ana obetro na kwa mebedi akona tu hu obi oda hwa waye afura nti we na say isi ema ye hunu because ye nim na bedi akon na kwa mebedi akon so no dia afuro nti de sa no obi eni ho no ma wo so san ye afuro koda ballot paper no so sa de ne sije yen so se sakura na wo de koda so ama ye hu obi di na afuro na ebeda so because no sane market nkete no na ebi mu so do identify because on want to me nkokan nti yesremo so bo picture na ne jeje ne so nti o hwe ballot no so picture na ni bo so nti na kwam yesremo he no wan kwanko yi danka ti bia nkoda ballot paper so hwe ye bekọ atia wo fa afuro no akoda fa afuro na mre ya na aboy no mamu mie kakra na yehu se ye wo a na yehu se na kwam na da ho no Dr. Baumia so de see yenim dada no a so ahuti no so no na de du hon ma hyenhyen na so no a ensroma shreng na nyama hu se onie ahun wan biem me ka nko do be baduku jem so saa ahun nanim ni na ho se de tie na Dr. Baumia manitu ani asa obeluzu efua identification ebeye den eno ano no asam na ye kan ho serious what I say CJ because we say we ye campaign wanim na dodo na hunu no eno no de ba beto aba no what I say nti no ya na mama eno kwa no CJ de na mo say plastic na say a razor blade na say nan mo yiwan papa wo bisam say minimum yiwan okay suko na mate say obisa me say me asema waka no obetwa dwa me abra boko ya suko no ma na mame kwama nim da bi mame mra daily graphic na me fan kwa ne fe to so dunsia se study bia ba osije okay study bia ba na the NDC ni MPP omo kire se mimi se ya meti hei abato da no intibini na ase ahyehye won se abato da no fa me hye wia because me konkokọ akoto ababa me konkokọ December 7 akoto aba me wie yape na kyese me ba abaye adwuma wia no na eno na me koto ama hwan de eche mitrim na eno na CJ wo bada bokrata mu eche so omaye survey bia no University of Ghana ena animdifo aka bom a wo ayesa enhyehyemu no na woni masema e kan se Ghana for dodo no ya hobo bia e hwe so bekwa kwato aba no enti we no eye 87% turnout a study no e che say electoral commission ebenya ne che se nkofo awia ta so pa e so mo beto aba na uba form hodom na CJ we say last 4 years no na percentage ni ja 78.89 this year no mo che say behwiri akọ 87% na we no mo che say University of Ghana atechefo a omo former colleague Dr. Iziko Usu ediomanim na enwanfo mo nyomu di nkomo ne 28,935 ni padodo a mo nyomu di nkomo no mo nyina so registered voters ntiti ase sa number we so sa wo yes 7 now the search number no a huge pa 28,000 or almost 29,000 very huge see ja sama wo mo e kan kire say sa wo presidential race no MPP ni NDC se no omo chese eboso epaye CJ 46.3% NDC 46.3% MPP apai into when general election and runoff ye kwa runoff it say ye kwa second round
By the way, Ghana for yes, run off ne cry. Be ma fiase predict you say na niema ko na hwa. CJ You be ko run off. Yes sir. Mokoto Canada and the masema. But I can mokoto aba na mumie mani se be one touch. CJ, yentimi nkonko komi nu nkoto aba. Ye ka say obi so be fi ha na kokuma se akoto aba. Be run off no cry opa akoba akope. Ko first round ko second. Da bia wo se meto wo se meto aba. Ayo. Enti CJ eno no so ho asem e wo ha say ya da obokreta ebo mu amane na IE omo first presidential encounter no say enhyehyere nyana ka nyambo wo kina na se minim se be nya ba so de a presidential no. Yeah. Unso man penida da mahamane andi so mo ma wiata so mo nye. Ena Dr. Bamianko I say gusu a ene o mampani dada kasaya enchebia omo de update no ebeba enti de munye se nanu ya de ye hwe US de ya ma me Harris ne ayi Donald ohun munye political person yo mu no political parties US wo but ye major ones no eno mu na ekoye face off no enti no mu de mumie mani why mumie mani na munye nsama yen fi ehase e kina ho china na kwa bibi Wednesday enti tana mo no a see omonye na democracy ni nyina akeka ho bio nyina aka democracy hom enti daily graphic mu amane so ode aba no na Dr. Michael Chamanti registrar Edema Traditional Medicine Practice Council papa ye say ni post no kona nimpa wona watch say wo hwe wo mom ya bibidro oman mu a bebre no ano ye license wo mu 500,000 herbalists na any license a wo mu didi dwumanti no aso asore no wakọ ayi emfichire akwatete da frafra no de abegina information center no oton no de abegina kam no oton oni license nti no na ya wotototo de ya hweye pa no chembe no wankoto bibi anku ho no soso no de oha beba sije me we na medi we okay say asema esiye ma mi bia wono no yeso akonya akwanhia kwa wini batroma ye kwa ye koja ne to kwa juna shas bosome na shase mu ho na no se si ya report e ba che say Ghana Health Service awie edi amane na amanebo ni nyina no akwakoma yewra okoboy odi akoma yewra okoboy eti se ne de omo twen hye nim ni say next week de kodwo e was say so most study report no no ma me ehunu say de na course so eti se ne ma me na mu no e wo hefa Dr. Penny no so ho no ma ye suspended no wono so ne de na eti so mo say so na no he still on suspension on my back so oba be na dwuma enti no eno so no ye twense next week no Ghana Health Service and Ministry of Health e beba bonten ye nyina ye pedie tue mu pa na ye hunu ti CJ e gbo krata de aba